Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүн 15 февраль 2025 жыл. Алдыда Сокулук мал базарынан мал базарларды көргөзүп беребиз сиздерге. Лайктан басып кириңиздер. Пригородный көчкөн, билесиздер, бүгүн ишемби. Мынакей, бааларын бир сыйра көрүп алыңыздар. Майда мүйүздүү малдар үчүн 30 сом, 20 мүйүздүүлөр үчүн 70 сом, жылкылар үчүн 70 сом, жеңил автоунаа үчүн 50 сом, жеңил жүк ташуучу унаалар үчүн 100 сом, оор жүк ташуучу унаалар үчүн 200 сом, парковка 50 сом. Туугандар, ассаламу алейкум. Экинчи чыгарылыш жаш музоолордон көргөзүп беребиз, туугандар. Чоңураак музоолорго чейин кой базарларды тартып киргиздик. Кирип көрсөңүздөр болот. Ана баштадык анда эмес. Меним канча торпок музоо? 26 берем. 26 эркек ургачыбы? Ургачы. 26га берем дейт. Жакшы. Мына канча экен? Ассаламу алейкум. Канча экен ушул? 35. 35 ургачыбы? Erkek. Эркекпи? Бури Швиц. Донка бар. Бури Швиц, 35. Сода болду? 33ке сурап атышат. Бербедиңби? Тырс бериш керек да 33ке. Линиясы 35 бе? Мейли, содаң берсин, Мына канчадан экен булар? 35тен экөө. Бул 40. Бул 35тен, Мына 35тен дейт. Ой, кечиресиз. 35. Булар ургачы эркекпи? Ургачы. Бул ургачы экен, мына экөө эркек экен. Туугандар. 35тен дейт. Кара. Бул канча экен бул жабыланган? Бузол. Баасы айтып коюңуз. 25. Эркекпи? Сиздикечи? 37. Мына. Erkek. Жүрөк кашка экен, эркек, 37 дейт. Муна караңызчы. 31 дейт ургачы. Сиз сурап атасыз, мындай базар бердиби мындай? Канчадан берди? Береле экен. Рахмат, содаңар берсин. Канчадан мына? Бааларын айт. 65. 65тен ургачы эркекпи? Экөө тең. Ekö Экөө тең. Экөө бириги 65пи? Экөө бириги 65 экен мына. Ургачылар экен. Мына канча айлык чоңураак экен, 4 айлык. 4 айлык экен. Жакшы, рахмат, Так, эми моган көрөлүчү. Канча экен бул? Музол. 31 ургачы? Erkek. Эркекпи? 31, бир жумалык экен. Ver 35'e. Канчага сода болду? Az gelsin. 35'e verdik. Кайсы 35 болот? Ушулбу? Ушул 35ке. Эркекпи экен? Эркекпи? Эркекпи экен? Эркек. Жакшы, 35ке кетти. Реально 35ке кетиптир, туугандар. Көрүңүздөр, 35ке алынды. Жакшы. Буйрусуна? Мына канча экен? Kaçada 30? 50 деп атыптыр, мына 50бі? Не порода бул? Симентал экен, 50 дейт. Мыналарчы кимдердики ушулар? Ээси барбы я? Жок экен, көп экен бирок, алынып койгон сөйт. 35ке реально кетти. Мына жол экен. Тура. Жолду ачык кыл, ана, айда. Жолду ачып кененирак. Канчадан экен, ассаламу алейкум. 45тен сурап атат, ургачылар экен. 45тен сурап атат. Мына аякты жол деп, мына бизге дагы жакшы да, басы эки жакты тарткангачы. Мына эже канчадан торпокторуңуз? 40тан сурап атты, ургачылар экен. 40тан. Бисмилла. 40тан сурап атты. Мына жакшы экен мына. Эркек канча апа? 70. 70 пе? Мына мүйүзү. Бары 5 айлык. Pazar kaça ördün? 70. 64 берди. Базар 64 берди. Бирок тегиз экен, братан, бар го? Алсаң, мыкты өзөк да, жакшы экен, Содаңызды берсин. 64ке бербедиңиз, папа? 64ке бербептир мына. Дагылы берип атыптыр, 64ке бербептир. 65ке бере бересизби? 6'ga verelim. 66га бересиз, Şivit parodası 5 aylık. Швид пародасы 5 айлык экен. Дагы барбы ушундай үйдө? Сатыла турган. Саттыңызбы? Küçük urgaç 45'ge 45ке кетти. Болду. Сатылып кетиптир. Мына аллалар канчадан, ассаламу алейкум. Баалар кандайсыз беке? 38. 38 ургачылар, Ургачылар. Мына чоңучу? Bukalı. Бука 65. Базар кандай байке бүгүн? Pazar şu ökönü bağ gelse veremez. Бересиз. Мында алармандар көп эле? 76 veremez ökönü. Biri erkek. Экөөнү 76га бересиз. Макул, байкем түшүнбөдү. Так, кана. Канча экен бул? Ургачыбы?
Qancha baası? 35 lira. 35 lira ottu. Qancha aylık yemi aytchi? 3 aylık. 3 aylık dedi. Siz berip atasız bayka? Qancha berdingiz? 32? 32 ga berip atasızbı? Qanchaga beresiz ana? Qanchaga beresiz? 18 yarım. 500 so'm bu. Aa, mana bak. 500 so'm tartışma oldu. 32,5 deydi. Biroq taqsir yaxshi ekan, och. Kichkineke muzolarni 45 dan so'radi. Aling ham 500 so'm ayyor. 250 dan bölbeysizmi? So'ragan men bu çoğuy verdim. 300 so'm bersin, beringizmi baykas? Bolboymi? Bo'lishili bu. Bo'lishili 32,500. Yaxshi tushib berdim deydi. Meyli, sodangizlarni bersin, biroq chechilib qoldi bayka. Aling, taqsir buyursin. Urg'ach ekan, Urg'ach ekan. Soda bo'ladi, taqirin. 32,5 mingga beram deydi. 32,300 beribdir. Beribdir. Hem cho'ng'roqlardan. Ya, assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Qandaysiz? Birinchi qo'lda qarmab qo'yibchi. Men sog'lig'ingiz yaxshimi? Mana bıçaklar. Mana bıçaklar. Sizniki bular. Ha 85'te sıralı olur. 85 dan suralib atadi, 7 baş. Aldingizmi? Ay, buyursin mana alınıptır hozirgi. 32,500 ga. Hoppa. 7 baş. Mana kunga chaqilib o'tadi. Men sizlarga ыңгайлы qilib ko'rgazib berayim mana. 7 baş. Qanchadan surib atasiz? 85'ten. 85 dan. 85 dan. Bularning ayliqlari qanday, yoshlari? 1 yoshliqlar yaxshi ekan, biroq jaylov aydaysa. Mana ko'rdingizlarmi? Mana mo'da yaxshi ekan. Qaysi? Mana. Bu Donqabar degan kanal mana. Bularni ko'rdingizlarmi? Miqti ekanda bor-ku. Bayka, sizlar qanchadan bo'ldi savdo bunda? Realni aytingchi, realni. 80'den de olacak. 80'den sıra olacak. 80 dan so'rab olacak. Qanchadan berdi ekan bunda, bilmadingizmi? 80'den sıra olacak. Ha, alarmanmi? Alarman 80 dan so'rab otibdir. Qanchadan bo'lsa berasiz ana? 82'den olsa. 82 dan bo'lsa berib solam deydi. Biroq yaxshi ekan. Kuzunda shular jaylovdan kelsa, baylab satsa bo'ladi. Bozor qanday? Siz bozorda jurasiz. Pirgarat bu yoqqa keldi. Bunu 75. Ha, bu 75, Qursaqda ekan mana. Ha. 72'ye ben salam. 72 ga beram deydi. Ya bayka, 65'ten. buni 65 dan. Buni qanchadan berasiz? 63'ten olsa. 63 dan bo'lsa beram deydi. Bozor jenda aytmaysiz, qanday savdo bo'ladi? Yaxshi. Yaxshi? Bo'ladi. Ha. Soquluk bu yoqqa kelib qoldi, ishni alizroq bo'lgan yo'q bu? Bagana uğratacak. Yaxshi, siz bu yoqdasiz-da? Ha, bo'ldi. Ma'qul, sodangizni bersin. Bayka, nomer aytmaysizmi, nomer? Qiziqqanlarga. 509 mana shu buqalarga. 77 22 75. Chinında alam. İştetem mana bularni. Jaylov qaydayım. Ya. Jaylov qaydayım degenler bolsa chalib, baykam bunday ulug'la kishi ekan. Tinchini albangizlar, mana yaxshi buqalar ekan. Bir yoshdan o'tganlar bor. Qolgan ma'lumotni esidan so'rab, biz sizlarga ko'proq olib beraylik. Balkim shundaylar izlab turgan bo'lsangizlar, olasizlar. Yaxshi. Okey. Qanchadan ekan ava? Assalomu alaykum, ba'lari. 68 dan so'rab o'tasizmi? Kunga chaqilishib o'tadi, ayvaych. 68 dan so'rab o'tadi ekan. Buqalar erkak-a? Bağı qanday bayka bağı? Bugun bilmayman. Buldiroq-ku ba? Buldiroqmi? O'zbekiston javiq. Alarmandar azroq. Ma'qul, sodangizlar bersin. Qara bular sotildi o'xshaydi. Buna qanchadan ketdi shular, aytib qo'yinglar. 65 dan. Urg'achimi? Urg'ach ha. Buyursin, 65 dan ketibdir-da. Angus. Angus bu. Siz satdingizmi? Ha. Buyursin, algan adamga da, satgan adamga da. Buni qancha ekan bunda yaxshi ekan? Onu ham 68 surat oldu. Anında 68 surat. Bu taza Angus ekan qo'ya. Taza Angus, taza. Bayağı kanal mı? Assalamu alaykum. Va alaykum assalom. Nemechi bayka, dag'i barmi satilib turgan jo'q shu bir o'ylab. Yo'qolov, shu yo'qolov. O'sha o'yla. Agar ko'p bo'lsa nomeringizni aytayın. Postani ko'ravizlar. Ko'rasizmi? Yaxshi. Safatda so'koz olib keldilar shu ekoni uchun. Yaxshi. Buyursin ham. Sattı 65 ga satdi. 65 ga. Angus deng. Buyursin. Ikki odamga teng. Rahmat. Rahmat. Shunday, ko'rdingizmi? Mana yaxshi turib ekan. Qancha ekan? Bas. 60 deydi. Buna qancha ekan? Assalomu alaykum. Basi. 68 dan. 68 dan nekovi? Nekovi 68. Buni yaxshi ekan. Siz düşbeş, smelo ishtiqlaring. Shuni qanchaga bermadingiz? Berelek bozor. Savdo bo'lalar ga. Mana qana? Yaxshi ekanda mana. Bu ne paroda, aka? Mana Shvitsa. Mana Shvits deydi. Bir yoshdan o'tgan-a? Yoshdan. Shu savdo berelek dediz-a? Bo'ldi. Savdangizni bersin-a, akasi. Yaxshi, mana bodo. Naves bor, janda o'sha yoqqa kirib ketamiz. Mundayda bu yoqqa turib olamiz, mana turganlar. Qanchadan ba'lari? 67 dan urg'achlar ekan. 67 dan so'rayotadi. Mana maydadan boshlab,
Çoğunluklarga da ötüyoruz endi. Boluşunça. Ularınız kança tuğan? 40. Urgaçlar mı? 40 deydi. Şular kançadan boldu bunday? Soda boldu? Kançadan? 37'den mi? Bermedin mi? Yaxşı bolup turgu 37'den. Kançagadan berersin bunday oyun? 38. 1000 so'm algan eken da. Meyli, sodaң bersine. Mana 38'den berdim deydi. 37'den bazar beriptir, beriptir. Жақсы, мына Қонажын торпақ, соқылық, мал базары. Жақсы екен. Bir qarat kelgan. Qancha assalomu-alaykum? Bahsini aytib qo'ying. Bahsi 65. 65 e? Urg'acha bular. Şvet paroda. Şvet paroda 65 deydi. Aradı olanın berip etkeni kımbat. Jo'q, bu so'rayapti. Siz so'rag'ingizlar. Qancha deysiz? 65, 55 deyingiz. 45 ke so'rab o'taman. 45 ga so'rag'ingiz, al so'rayverasiz. 45 ke. 45 ga qancha bozor berdi bunday? Hozir bozorda hozir kichkina aldilab qoldi baholar. O'tganda da qimmat ele. Qancha berdi deysiz? 60. 60 berdi. 60 ga bermedingiz mi? He? 60. 60 ga qaramasız kerak eladi. Başlasam oynab turmaydi. Meyli, endi siz o'zingiz xazoyinsiz, o'zingiz bilasiz. Qanchadan assalomu-alaykum? Qanday? 85 dan ekan. Bu qaya bular? 85 ming yaxshi ekan. Bunazichi? Aldılar şu. Buldela o'shala 85 dan deydi. Mana boshlarini ko'rsatib, oyog'ini bu yoqni ko'rsatib oyog'ida. Shularni qanchadan soda bo'ldi u aka? Jangalar. Sodangizni bersin aka. Bunaki. Ko'rdingizlarmi? Art jag'idan ko'rsataychi. Mana qator turadi. Qadimgidey bozor ertengda bo'ladi. Shunda ayta ketaylik. Mana qanchadan ekan shular urg'achilar? Aka. Erkekler erkek. Ha, erkeklar kechirasiz. Qanchadan bas? 57'den 57'den sonra. so'rabdir. Qanchadan berib edingiz, aytingchi? 54'ten verdim. 54'ten soda oldu. 54'ten boldur. Mana 54'ten berib edim deydi. Ha, yaxshi, yaxshi. Ular qanchadan ekanlar? Qanchadan inim? Baholarni aytib qo'ychi. Ya. 72, 62 mi? 72 deydi. Cho'ng-cho'nglar ekan, e? Bunalar da shunday bu? Bunalar da 72 dan ekanlar. Avli qo'l ekan, nonday bor ekan, e? Soda bo'ldi bu aka, aytingchi bir. Bo'ldi, bo'lmadi bu. Alarman 69'dan beri. 69'dan bermedingiz mi? Yaxshi, 69'dan bermedim. Quruq bo'lsa beretlese, ha, to'qolida bor ekan içinde. Yaxshi, mana bozorning ko'rinishi. Buni ikki alani ko'rsataylik. Qanchadan ekan ala? Assalomu alaykum. 55. Urg'achi bu? 55 deydi. Demak. Qanchaga bermedingiz? Soda bo'ldi? Qancha bo'ldi shu? Aytingchi, bunda realni ayting biroq. Demak, bir kalar. 47'ye vergen çok. 47'ga bergan jo'qsiz-a? 47'ga bergan jo'qdim deydi. Qancha? Talishtin. Qanchaga olsa berayin deb turasiz endi. 50. Bak, 50 ga olsa berayin deydi. Sodangizni bersin aka. Yaxshi, mana bozorning ko'rinishi. Ko'ringizlar. Hozir biz tag'i cho'ng-cho'ng uylarga da o'tamiz. Qancha ekan shu buqa? 70. 70 deydi. Anan soda bo'ldi anan? Qancha? 64 verdim. 64 mingga berib berdingmi? Qancha yoshinglar bu? Ay bu. Bilbeysizmi? Dostlar, tuğanlar mına uşunday. Bizim reklamalik nomerlerimiz 707. Oo. Aleyküm assalam. 388 350. Qanchadan ekan bu? Assalomu alaykum. 75 dan so'rab atasiz. Bozor qancha berdi endi? Siz so'rab atasiz 75 dan. 70 gachayin bo'lyapti. Berbedingizmi? Yaxshi, yaxshi. Bugun bozor qanday va ekan? Bunda aytingchi bir ko'ruvchilarga. O'rraga O'zbekiston javob olib qoldi. Ha, O'zbekiston javob olib qoldi bunda. Mana Prigorod bu yoqqa jildi. Pregaratda açıldı. Bu yoqqa jildi. Prigorod bo'lgani yaxshi o'la yoqda je qanday ele? Aytingchi. Sharga. Emi bo'lav ekan. Bilmaysiz-a? Bir ikki oydan keyin ochiladi deydi-ku, o'sha chinmi ekan? Uqdingizku? Ari yoqda. Ha, bo'ldi. Sodangizni bersin. Mana bozor. Shunda. Özünü tartıyor. O'zim men tartdija tartamiz aka. Ha, yaxshi. Qanchadan ekan tugan? Baholarni aytib qo'yingchi urg'ashlar. 53'te. 55? Ya 53 dan. Mana 53 dan ekan. Do'stlar, 53 dan so'rab o'tadi ekan. Jo, bu torpaqlar tatamiz. Turar, bismillah. Soda bo'ldi ushlar. Bo'lalak, ha? Mana soda bo'lalak deydi. No, angus torpaq o'xshaydi. Shu bilan jiyintiqdaymiz endi. Do'stlar, qana? Aka, assalomu alaykum. Qancha ekan shu torpaq? Qara. 75 so'radim. Urg'achi erkakmi? Paroda. Urg'achi 75. Yevropa u, ha? Amerikanchi emasmi? Alaykum. Yaxshi o'zingiz. Yaxshi. Don qabar degan yaxshi. Qanchaga berib edingiz shuni?
Soda oldu mu mындай? Soda oldu 70 lira. 70'ke бербедиңиз бе? Макул. Содаңыз берсин, байке. Молочный порода. Молочный порода. Бул канча айлык? Же жашпы? 9 ай. 9 ай дейт. Мүйүзүн карайлычы, мүйүзүн. Кателей экен. 9 ай дейт. Жакшы экен. Ким алса дагы буйрусун, сиздин содаңыз болсун, байке, э? Мына ушунда эми чоңурактарга өтөбүз, уйларга өтөбүз, туугандар. Кана өтүп кетели. Базардын көрүнүшү ушундай. Туугандар, мына жерде дагы четтен келген жакшы бир торпоктор бар экен, букалар бар экен. Мынакей. Бир чекеден көргөзүп береличи, ак баштар бар экен. Мына мондайлар, чоң-чоңдор бар экен ичинде. Кичинекелери бар экен мына. Көргөзүп береличи сиздер үчүн мына. Туугандар, канча баш бул? Канча баш общий? Общий 160 var. 160 баш дейт, достор. Булар ургачы эркек аралаш, а? Жоқ, ұрғачысы 5 айлы var. Ургачысы 5 өлө, калганы бүт эркек, э? Булардын эң ылдыйкы баазын айт эми, жакын кылып. Ең ылдыйкысы 50'den burada. 50'den. Анан эң мондайлары чоңдору 75'ten дейт мынакей. Мына 75'ten дейт мынакей. Бүт букалар экен, достор. Мына ушундай азыр номерлерин айта кетели. Эгер кимде ким ушундай алам деген болсоңуздар, чалып, мындай күндөрдө эле алсаңыздар болот, туугандар мына. Бегалы номериң айт 502 03 20 20. Мына ушу номерлерге байланышсаңыздар болот, мондай дагы бар экен го. Ушуну канчадан бересиң? Bunu 75'ke vermedim. Бербедиңби 75'ke? Жалгыз өзүн. Kuruk bolsa arzan bolot. Курук канчадан? Курук бере турган жериң айт. 72'den bir. 72'den? Колду бер. 72'de. 70'ke токтойлу. Gelersin kilet. Келерсиң, а? Мына 70'ke токтойт экен мына. Көрдүңүздөрбү? Анан жаштары да бар, а? Жана номерлерге байланышсаңыздар, туугандар. Буйруса, алам дегендер алсаңыздар болот. Доставка кылып бере бересиңби? Конечно burada. Доставкалар болот экен, достор, мына. Жакшы. Ушу менен видеону жыйынтыктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Чарбаңыздарга береке берсин, ушундай малды ар бириңиздерге насип этсин бакканга. Мына ушунчалык 160 баш деп айтып атат, көп экен. Каалаган количестводан алсаңыздар болот экен. 50'den дагы бар экен, достор. Сокулук мал базары.